Joka Party. Mereka bapela kolom bagi teki perok kebayakan bas. Presiden lembah awalnya aji keren sita mama amazing. Maka idai sebab presiden jong kate ke parti ke beli. Golok kasabonong ya banyak kali keluar bomdai buyok laisen laya besar. Dalam buyok laisen sinyak timur ya kali ini kaya kebanjian. Kamu sao, repek umadu prestun, bat umas nubha, ni belayo laisen naludali. Laptopnya kali ini betik, haduk has station nanti bolong. Renyak kiwai dengan tipsu kaya kebanjian, tipoine mante sosilong non batai ju. Kamu penong ya pikir patpak bayi jong ibadeng samlin katne dari bawah hajar ngut piadon tongin yang miknane daka mensem kabas kem akaba haka sipau tarik lasai lade hindai tarik sipau tarik nginem penleno watang iwe rubibu pet siwe dengan wai kejelang, yok biye wai palat, yok biye syat palat, yok kediak, yok kengketi kejat, yok melalui tebut horki baudang. Pencai-cai halade, aduk babit boy haye ngasem, daka basuk daka basain, nangta lasiki panderu, mi dan step kumalaong kini kiroramba, banlay tebut. Na kabenta ibadeng samlin nantang seperti mausu bernew MLA badan bulong jengi ulalong presiden Joka PDF rengkat badiba aspicios ubadew general secretary barin jong ka PDF nganetu yapi haden magiadep syongka hakan rew terik porsau bace hantai hasilong nilayolong kawai barhabang yalong kawai nginang klaim nga kali kini kiramba kapasyaw balete bapinay John sa UDP kiong upaya bomskem ukolong jo kanyeng bomskem na katakadaw kiong anime kernat kadahalay John kanyeng NPP imat pagkenteo hadong sapaw malar kolong nae banyo kum kade ka parti kabaar kiong kiroramba hoy kade kajik sisa ba ka parti UDP imat yadon lidar buot parat siya sit siya dat siya surut man kasli man kami Bito itausu Tete kata-kataw kabapalong bagi MLA Badon Murom ki parti ki Badon Murom ki bakwa Badjon hakabakhantu ki petswa yakalongiem loksem kabakumno ka parti kabakumno baka kanong rim jongka kata kadi kabapalong bagi nawan siya ka parti NPP nganya to syusyu yapi haden ka khalai tarik imat dangbun ki banamajon bani dangbun ki banamajon bani nakadama kwa ban pensyur yapi way what baklalati ngamar baka parti ke jongi kan nangbun pai akakli jongki MLA bagi nangbun pai syusyu om tang hambe kalaya rehakan North Eastern State jongi Borokowi bila mau mundur UCM wala friend na katokaski jingjia kabaskausi hantai habo Impal hamanipur don bok bangidon hantai ki MLA NPP henyawngot ki araplem
Banyada yang ikut sama jongi kiba pule hakate gejala hato geli sedikiwe parti mano kay badon hantay tangi kerteng yung ipirum nun ikerteng yung ipi parti rum nun mabatid gini Rekan na ang ipi ka party NPP Hanot Eastern State ngiya don ki MLA jongi lada don na preng jompi kilongye kilongsem ki mapapule lase sa Arunachal Pradesh syatay sa Nagaland syatay sa Mizoram syatay sa po Impal sa po Manipur lane hapo Assam ken mau ka party NPP ka don kinongtrey hangka ngandong inyo kung katakaparti nantang om susu ya bisa kawai hadel hiru idon office kabaskem ka office kabat kinong trey kidon man kesniantay baka kerteng kejaka kabadon office cumi niong New Delhi North Avenue kata kadon office cumi lada don ki parolok kibe kedua jinge kadangtay hasorba Delhi ka NPP kadon nano ko tipay babi ninyo kung kani ka party kaba urisot jong ka boskem bat ang tang urisot kabarenda jong ka kakot sa Delhi ninyo na kaba kung kani ka party dengan kapan ong ipi tongin yang mi nangli daka mensim kaba kot jenggot Bakaptam pilayo menta ya kane kecinggalan hapdeng ki artli kini ki parti namar haka bakado kacingele kalau kini ki art parti mangi bakitai satai nagwa ban om yapi menta kaketi sngabha yat bet sekmat ay kaput kabadon burong bangin yo iya kacing jokru kabadon burong namba ninpoy haka arbolay terik haka kakalay terik kasih jabut arpo kendaingot ki MLA jongi kata nakwa ban om yapi ngali krepsyo yaki development yakaroy kapar kakular kabingalay man kajaka kabingipulong yaki area meeting keleng-keleng ngilaya drolut yaki dur kitar ngilaya onglot ru bakit paiba no koyong tinday banblat baklalenti hakane kakelip mat kabamenta naman kalatoy karoy kapar kini kisansem gibalik bat kanang tuj syusyu yakini kinasansem gibanwan arhajar arpulay hadu arhajar arpopra kabakado syabangan syong ngini pertalang sa sipin pat hakakon apnan om mga kumli apnan om mga kumli sa om opiyekakon ngan om mga ipimenta bombet 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 disutu abong bombet sasise laise lawat bombet 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 kamu lagi bisa ajar bu kembali